Parlok baro agani kawai ka video pat ka bamenta parlok. An ong nyepi parlok. Gumno bapin kamay pisa na po FB, na po Facebook. Kalong ka bae siya bapin kamay pisa na po FB, Instagram. Hoy parlok adon ban ong ay pi parlok lang bagani ka FB agaw tunga mamenta. Namar balay namar kani FB agaw tunga mentaru kala kamay pisa. Ta parlok baro suaban pois kita ka benta ba. Ngin pois tay benta ngin pensay ni pen isipi. Gumno pin kamay pisa na po FB agaw supaya ay kitinggersan chumpianga. Nangkong itu ki bala dep subscribe bakin nya like. Pat ya gitu ibom pat dep subscribe dulu. Bakin ya subscribe no. Om dai ba pin suya pet kai tangin ja ke video ndrai pidai ru ban ya subscribe ke channel chunga. Belai pin ya subscribe. Supaya perlu ya subscribe ya channel chunga. Te perlu ini poin saya ta benta perlu ba in pen ino kumno ba in kamay pisana po FB agaw. Na po FB. Nganla ja po FB perlu kani ka Facebook agaw chunga ka bala kamay kala bala sedang man kamay pisa menta. Kani ka FB agaw gu chunga ka bakarteng Diwasina Store batang ne Diwasina Store kani ka FB chunga perlu ngani thu epi kala sedang man kamay pisa menta. Kani ka FB chunga ngalasna si benai tam kani ka FB agaw chunga kadang ngadang sudah man sina ndrai menta pak adep kala sedang man kamay pisa. Pinla kumno perlok tanga po si benai pinyo man sedang man kamay pisa na po FB agaw. Kalong ka bae pat kalong ka basuk ya ki balatip. Ya ki bompartip kalong bae siya ndrai ki balatip kalong basuk siya. Parlok man kamay pisa na po FB agaw piron kam banyo. Jar follower bat ndreu hajar minit gi break bapet ya ka video jongpi bat ba pin kam sa su ru parlok pila ban set sapo Google Chrome ru pin gelina po Google Chrome ru pin ong gumnu ban kamay pisa na po FB pila ban thoda pareng kan sabata hi piron kam kata ngot ki follower jongpi bat kata jarang ta ma pin kam tip kam nia pin le kumta parlo baik parlo kani ka FB agaw chunga tanga po si benai tam pi parlo kani ka FB chunga ngaladon sanajar saus pa ngut ki follower chunga ki breu par ki mga following ki mga follow ya ki katway ngut parlo ada pi kwa saban tip pa yudi hodo kut kanang ma pin tip kani ka FB chunga ngayo sanajar tang hapo si benai kebal ong pim na hapo si benai tam ngalayo san hajar pitip dak du trik ngala ada pikwa benyo san hajar follower pelok supaya komen yang ba benyo san hajar ngan irap baje pi pelok kani ka ngati pelok an YouTube baje pi banga kani ka agaw nga menta tarang ngala ya po ni dashboard pelok ngala sedang siapan kalai kala kre kala sedang siapan kamay pisa kani ka agaw chunga na ki star kan parlok om dai na pe ni kabalan chunga pe khandai phupra kampat po si tangga katang po khandai phupra om dai si tangga si dollar ka bomot akatin haka pisa indiang mut prapu we tangka parlok ndai banyo samit pat ngidon kam $1,000 parlok banyo samit kan pat kakau chunga pat kam pat yo $1,000 dengan kadang non kam yang apa nang tra yustom isu kan kakau chunga parlok te parlok banyo san jar ngut ki follower te parlok pila man set napo Google Chrome ni napo Google ru namar ngaru nga promote yang ni ka Facebook agaw chunga naki SMM kumna ki krin SMM ru pila hiban promote nga promote ngan ho baje pi ni kani yang ni ka FB agaw chunga naki SMM all WL
แต่perlok Namun sibun man ong pin dengan su pemenatang kata perlok ada pikwa man kamai pisa na po FB akau pila mele kum tatang po isi penai perlok ada pila an penwairan ya kan ka po FB ya ka FB akau jompi perlok pila isya man kamai pisa ta perlok ada pi sutan abisu kwa syaman kamai pisa po FB su pasyu komen jangan nyarap pi ngalak baik menyarap pi perlok ya piwe perlok bab tapi kuat man kamai pisa na po FB akau tatang ta perlok saya komen yang mangan sinaya video ke ba kumnu ban sina ya ga FB akau jong pi ba pin la man kamai pisa perlok tatang ta kulai sibun